kama kula ya dhati, si ndio? Pumzike. Hakuomba akufe. Kuna mtu anaombanga kukutana hapa jioni tuchange ile pesa tuko naye kidogo. Nini nyina wa Alex Mwanore audigite adigire na onire mutino wa barabara kwi mweri 9 April, na kwa bahati mbaya ni acokire akihuruka kwi mweri 1 Mei. Biru yokire 2.5 iria turemetwo ni gucanga tugeretie gucanga tukahota kuriha 1.9. Nuni ndirahoya andu othe Kenyans othe ni geretie kuririra muno anene ya ukugitengera ndirahota kumakinyira. Riu ndahoya president o hari ori uigwe kiriro gitu na bunge yaku yothe uigwe kiriro gitu hote guthika mwana wakwa ngete na tukaremwo ni gucanga tondu o ithuĩ turacangite ira no ithuĩ turacanga rucio na no ithuĩ tugacanga uke riu koguo sector especially sector no nini ni tuhinyikireire muno riu koguo ni turaremwo ni gucanga tondu twacanga umuthi rucio no ithuĩ tugacanga riu ni turona ona twanina mieri 3 tutigukorwo turikitie biri wino mwiri wake wa mwana uyu ikarite mweri 1 na wiki 2 na biri ndiri rategetuka. Twamuhoya inyuothe muratuigua muiguire mutumia uyu tha agie na haki yake ya kuoya mwana wake agathike na nigetha ngoro yake igie na thayu na nitukuga ni thengio.